Hello, welcome to Nuer Tube. Today we are going to look into this word in Tognas. Someone was suggesting that I should make a video with this word. So this is what I did. So let's go on and see the meaning together. The word assess in Tognat emi wire dora emi charge no lat dora. Migor jeno budor bi lat baji kam access o midong te ka mi chagak che ka duel ke no do ba chagak ko jen chale mi wire dora mi charge no lat dora lo ledja charge kam access. The word adapt mean ta duration mechanism. Okay, adapting the environment ta duration mechanism shala adapt. So she mo she ta de chingich changnaman kuji shala ta duration mechanism. Demolish mean in Tungnat or Nuer dag dora shet kadwel mishadak ki mishador shaidak shale demolish. We can say it in English, is something that should be destroyed. There are place building again shale dag dora mo door mishadak shall demolish kim bakula dak. The other word is suitable emi päär kim ronka door emi gɔaa karan suitable emi mironka ji mironka ji dong de do de la shim je de wena mo suitable emi päär kim ronka door ki emi gɔaa karan ba de jolo no as suitable. Next word is adventurous meaning oran ka chiang me be changa de derɛ lutin ka kuita sa lɔaac ala michi ejera michi excited der do der on jen shall adventurous on de concert kan dong der we caught we palm ki we jat manan ka dong ben de pin beje dong de ro your pin bo we jat ka dong de jinak dung do ala jin you take risk by cholano na more jin adventurous on ran ka chiang ma bej ɛcäŋ je de lutin ka kuita lɔaac. Appropriate emi gɔaa karan ke jen gwasamo mi take mi latke appropriate emi gɔaa mi le di ki mi nwake ki mi gor ka jen ode la let alo shi mi je jen chwale mi gɔaa ka je appropriate. The next word is approximate in Tognat mean mi thieek ka men gorke dung do shi jen men gorke mi thieek ka je shetam ma chawen wo pengnat chop a million ne dung mi chaw chop ne me ala thieek ne jen not exactly the numbers ke shi jen dana gorke jen chwala dia jen chwalke approximate mi thieek ka men gorke dung do shi jen men gorke jen chwala dia jen chwali approximate. The word fortitude mean a bomb du ka wudu re rika ko shedwal mi wire rika lo shedwal ano ke bumi mentally kere shariku a shedwal ka mandana witin chwale fortitude a bomb du ka wudu re rika ko shedwal. Fortification emi shari alaka ko benei tide na mak thak raar ka kwire ka kiekor emi sha biul ki emi sha lat benei de ko kien be kula thak raar shwali fortification
shit ko dong ma sha kal pem cha jalat ngai kon de ni ma dong te ko te la kan kalen yam dien ko cha na ma cha je bi bel na mo cha re la ko be kormi to ki attack mi be je thak raar shali fortification. So you have to keep this word in mind. Mi cha re la ko benete de na mak thak raar ke kwire ka ki kor tangos ni de kon shol ban o kek dung do shi jan la kek to dan ma dong thak re raar. Allocate. The word allocate in Tongnat. Thum no kwang ne ke luang gwasan chalar no ba kanang tin mite mi tuɔɔk. Mite mi tuɔɔk la kwa kwak la nang gwata mo ba kanang gwat chala allocate. Nang dor ka gwas mi do dien chalar no ba kanang tin. Jan chala allocate in English. Allocate mean thum no kwang ne ke luang gwasan chaka lar no ba kanang tin mite mi tuɔɔk. Kwak shit ke resources, luang shit ke responsibility. Mi chaji jog wer gwada me chaji allocate, chaji nang gwada dien ko te ka luang ro mi bo nyutan gwasa mi, shwali allocate. Analog. Analog mean in Tongnat, a päär ŋɔaani dangro ko ba deg dien ba ŋäcɛ, ke ba ta dan let ke ba jangach. Analog jen o ba ŋɔaani ro ba ka par ka ta dan tikeke shwale analog. Analogy. Analogy jen molodomo. Hold on, let me okay, yeah. Analogy, not analog but analogy. A päär ŋɔaani dangro ko ba deg dien ba jangach. Don't call it analog, but this is analogy. Shwale analogy. Analogy a päär ŋɔaani dangro ko ba deg dien ŋäcɛ. Aggregate. Aggregate meaning in Tongnat man ŋɔaani ti tieni ti shamat gwat kel ko bi kemi dit chak. Ŋɔaani ti tot ti tieni ti chakula lat gwas kel ko bi kemi dit chak shwale aggregate. Aggregate lura ni ti tieni ti shamat gwat kel be mi dit be kula shaka mi dit mo jan kwala shwala aggregate dung no kente diala kona lat ketin kedi tieni shakula man ga gwas kel ba je kula shwala di ba je kula shwale aggregate. Aggregate man ŋwan ti tieni ti shamat gwat kel ko bi kemi dit chak. Next word is advocate. Advocate. The meaning of advocate in Tongnat or Nuer is emirwaji ke kwi dwore ki mi nyudu shondu kel ke mi tuɔɔk ki mi käni tuɔɔk. Advocate raidu ke mi tuɔɔk ki chongdu kel ka dwor eno ne me derɛ gwa ki derɛ mi jek shwali advocate. Advocate emirwaji ke kwi dwore ki mi nyudu shondu kel ke mi tuɔɔk ki mi käni tuɔɔk. Advocate jan lodamo. The next word is guarantee. Guarantee mean in Tongnat a jajran ko badwalat kiete ka mi betuɔɔk mi balat. Chale guarantee. They ran jogeno yaja rode ko benam bejalat. Chi guarantee namo. Ko bedupin content chi rode yaj ka ken wo be lat be ka yiglat. Chale guarantee. Narrate. Narrate meaning a mi ladi shet ki rach mi bimal shublo ran ka duo banana gor ka je. Narrate man lode di shedere lat shet ka rach shet ka madong de shublo na jen shwale narrate. Charity a look. Charity. Charity a look. Dong de rande look a kwak. Dong de rande look a yo shwale charity. Adjust mean a riali ka rodu ka. Mirial rodu ka shwali adjust. To adjust o bro riali ka. Don't te mugori lade bro riali ka tinanamo. Assess. Assess mean in where a gwesh du ka duor en cha tuoka je ki ba tuoka je.
de jogono jin wer gwe ta dana banan balat kaje ke gwe ta dan ce to kaje mitere mu ce to ke ta dan de no de jolat kaje ba jogono wer ko assess gwe ju ka duop en ce to kaje ke ba to kaje bi to bi report bi kulinong chwale assess biases jen a ciɛɛŋ metal päär ke a ciɛɛŋ tel päär ke ciɛɛŋ tɛk mishana chaka päär lat ka ŋɔaani ka dup ti shigo ke dom mara ke dop corruption chere ciɛɛŋ jeek dong chi gurno dong de ne kende ka no ko shi mar ke do no biases ka rade a ciɛɛŋ tel päär ke ciɛɛŋ tɛk jen shwali no. Today we learn these words, so I would like you to remember these. Let's read them one more time. Assess or access, we dora. Adapt, ta dore ciɛɛŋä, meken mtetin. Demolish, adag dora ke yer dora shet ka duel. Suitable, päär ke ronka dora. Adventurous, raan ka ciɛɛŋ bej, ɛcäŋ jen o derɛ liutin. Appropriate, gɔaa ka raan ke jen gɔaa mite ka latke appropriate. Approximate, thieek ka gorke duŋdɛ o she jen gorke. Fortitude, bomdu ka wudore rika ko shidwal. Fortification, riali ka ko binei tide nan ma ke korm de tuɔɔk ba je thak raar ka kwirika ke kor jen chal fortification. Allocate, thumnu kuakni ke luang gwadan chalar no ba kanangtin mite miche tuɔɔk. Analogy, päär ŋɔaani daŋro ko ba dek dien ŋac. Analogy. Aggregate, man ŋɔaan ti tieni ti chamat gwaskel ko bi ke mi di chak. Advocate, raje ka kwi dora ke mi nyusi chondu kel ke mi che tuɔɔk ke mi keni tuɔɔk to advocate o berach ke mi te mi che tuɔɔk. Guarantee yajran ko ba dorlat ke te ke mi be tuɔɔk mi ben lat ta ŋɔn niam. Narrate, ladi shed ke roj mi be mal chub loiran. Charity, luak ke mi luak raan. Adjust, riali ka ro duka. Assess, gwe duka duor ka duop en che tuɔɔk je ke ba tuɔɔk je. Bias, ciɛɛŋ tel päär ke ciɛɛŋ tɛk. Please, if you are new to my channel and this is your first time, I would like you to help me by subscribing to this channel. Thank you for watching. Bye bye.